کنوم نقصان عقل نافع بدنیا بے سود دین بدنیا صلوات کرم نقد جان سپیکر والن سے کران التماس یم تھین والیوم کم کھت کم زیادہ کم کرم نقد جان صرف اسیان سود و زیاں مقصود ذاکر بس خان بیش خان یمن ناو ہینس کا بیم مصنف یمن گامن من سپرد خاک تہذ مغفرت باپت بیم ذاکر یم نایاب مضمون پران تہذ مغفرت باپت حجی محمد علی محمد قربت اللہ بلند پرو اخ مرتبہ مقصود سود و زیاں بنظر نہ آمو بنظر نہ زندگی سپنم دیبا یتامو فرسود یتامو فرسود یتامو صلوات مضمونک ناو سود و زیاں نفع تو بے نقصان میں طور فکر اگر بہ روپیہ تھاو بینکس مز میں سود میں نفع یہ طور مین فکر اگر بہ کہاں ڈیل کر دنیا ست یہ دنیا چھا میں نفع دیوان کن
اچھا میں سود کن اچھا میں زیان کنم نقصان عقل نافعہ بے سود دین ب دنیا پنن دین سن میں سود ورائے نفع ورائے مل منجے یہ دنیا ہس ہنہ ہنہ تو وز وز کنت خرچوم کیا تو مل کیا ہتم کورم نقدی جان جانچ روپے خرچوم کم خاطر صرف اسیان گناہ گری ہم مل پت کیا مقصود سود و زیاں بنظر نہ آمو میں تر ن فکرے یت دنیا من نفع کت مجھ تو نقصان ہاں کرم ن چین بندگی سپنم دی بائی زندگی زندگی ہند جام پھر سود یوتام یوتان میں زندگی ہند جام سپن پرون پت کرہا بندگی پت ونمت کشرو گون ماتو آدن بندگی کرم ن مے تس ون پیوم ژتس گریکہ وز نون بڑھت حسر کیا عبادتس ون پیوم ژتس گریکہ وز نون توے جنگ صفینس منز امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماوان بزرگ سنز تلوار تلن خود چھم بہتر باسان اکس جوان سند نماز شب خاطر وضو کرن بچس کت کم کم کرنچ کوشش کران نت اگر مصر بہم مصراونی وقت گس واریاہ ژیر وولس مول مالچ مال لو پھردا ون کیا لو فردا چونکہ سوداگری چس ون سود و زیان چس ون فرد اخ باپر بیوپار سوداگار یم سات قالین فرد نکھس پہ ترائے تو کن نیر یس قالین فرد برونٹھی آسی یتی مول وسمز تات یہ بازرس مز کھنڈ تو ہار تہ کہین لیکن فردا گو فارسی پٹھن ین وول ٹمارو پگہ فردا چھو کشر مرسی مز یت یت جائے استعمال گو فردا کشر مرسی مز گو ن فردا استعمال بحثیت پگہ ٹمارو کی بلکہ کشر مرسی مز گو فردا استعمال روز آخرت قیامت میدان محشر ات ونک یہ گو فردا ہور کشر پٹ قالین فرد تصور یور فردا روز محشر تصور تو ونان وولس مول مال چ مال دنیا کی مال دنیا کی محبتن وولس یہ مول وچم گم ون کیا لو فردا و کیا لو بہ تت بس برونٹھی یہ مول ووت کورم ن چانہ وت خدایا کورم ن چانہ وت سودا گرا یعنی رچھنا تہ کرن میں سودا چانہ وتہ من سودا گرا کرم ن چانہ وتہ دراس سودا گرا دراس صلوات خدایا کرم ن چانہ وتہ سودا گرا رچھا تہ کرن میں چانہ وتہ من سودا خدا سنز وتہ من سودا کرن کیا مطلب گو فرماوان امیر بیان مولائے کل یاسوب الدین
امیر المؤمنین شیر خدا صاحب نہج البلاغت والفصاحت حضرت علی کورم چانہ وتہ سودا گرا میں کور سودا چانہ وتہ من مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماوان خدائے سنز وتہ من سودا کرن مطلب کیا گو انسانا یم سات ژے باسی دنیاہس منز چانہ خاطر گئی دنیاہک تمام رزقک دروازہ بند نہ کار نہ بار نہ روزگار نہ پونس نہ اتس منز نہ پر کہین تیل کیا کرز گس انسانا بہ علی مرتضی سے ونان اخ تجویز ژٕ نیرز ژٕ کرز کاربار خدایس ست دنیا کن لوکن ست کرزن کاربار کیس دنیا تم بیو پار تو کاربار یم دن وز وز دھوکھ سہ باپار سن دھوکھے دیوان چیزاں شخصن کور سوال یا علی بہ کت پٹ کر خدایس ست کاربار دپنس خدایس ست کاربار کرنک مطلب گو نا یہ ژٕ نیرکھ صبحے ات وچھن غریب کن جائے پتھر پیومت چند مز کڑ رۄپیہِ ہتھ ترٲزیس حلمس مز یہ کار چھ خدایس ست اللہ تعالیٰ چھ ات وعدہ کران دپان چھ ژےٚ دِتُتھ أمس 100 رۄپیہِ ییٚتہِ بہ خدا چھسے وعدہ کران یہ کوٚرُتھ ژےٚ کار مےٚ سۭتۍ بہ خدا چھسے وعدہ کران ات ہتس بناوے ییٚتہِ 10,000 تتہِ بناوے 1,00,000 اچھا فیس بکس پہ کھوت پوسٹ بالہمس مز متحدہ جوان مجلس کرمز ون کور کومنٹ ام کھت بہتر اس نا یہ تہ بتہ اتہ خرچاوان ام کھت بہتر اس دیو بالہم کنس غریبس بالہم چھ سہ گام یم رہبر یتیم ٹرسٹ بنومت چھ یمن چھ نئی سر غریبس دنچ ضرورت کی یم چھ دیوان امام حسین علیہ السلام سنز عزاداری مز خرچاونس پہ تنقید کرن والا کم از کم یہ تھے ذہنس مز حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمان من لقم مؤمنا لقمة حلاوة صرف اللہ بها عنہ مرارت یوم القیامہ یم میون کاشی اخ لقم کھو مینس محبتس مز کن بالہم چھ پنس محبتس مز خرچاوان نا امام حسین محبتس مز امام صادق یم اخ شی میون اخ مومن مینس محبتس مز اخ لقم کھو میوٹھ لقم بہ امام صادق سس وعدہ کران بہ امام صادق کر تمس خرچاون ولس کھاوناون ولس سند پگہ مرن وز موت میشر سان ادا اچھا خون ہارن کوتا بدترین عمل چھ خون ہارن قتل عام خون ہارن چھ بدترین عمل اکس جائے اللہ تعالیٰ ونان مے چھ یہ خون ہارن پسند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماوان ان اللہ عز وجل یحب احراق الدماء للطعام خدایا چھ سہ خون ہارن پسند جانورن ہند کم سات یم سات مومن ہند خاطر طعام خاطر انتظام آس یوان کرنا توے فرماوان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من موجبات المغفرت بذل الطعام افشاء السلام وحسن الکلام یاد تھائیزو مغفرت خاطر چھو 3 چیز کافی کس چیز یا رسول اللہ افشاء السلام یورے لوکن سلام کریں حسن الکلام بہترین کت کریں و بذل الطعام لوک کھاوین تہ چاوین محبت اہل بیتن مز چونکہ مضمون سود و زیاں سوداگری یمو خرچو امام حسین ناوس پہ یمن کار تو سودا امام حسین علیہ السلام سودا گرا کورم چان وت سو
رٹو یاد درا سوداگر درا سوداگر نا پخت خامو نا کوشش کران کت کم کرنچ نت زیٹھ واقع معاملہ زیٹھ خدایا کورم نہ چانہ وتہ سودا گرا دنیا مز کور مے چانہ ژے سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ سودا درا سودا گرا وۄنۍ کوٚر مےٚ سودا درا سودا گرا نا پۄختہٕ خامو تِم چیٖز ہیٚتۍ مےٚ ییٚتہِ مٔلۍ یِمن نہٕ تتہِ پگاہ خریٖدارٕے آسہِ بہٕ لوٚگُس تِمن کارن سۭتۍ یِمن نہٕ تتہِ پگاہ خریٖدارٕے مےٚ سوٚمبرو سُہ مال دنیا مز یت کن وچھ تہ پگہ فاطمہ زہرا اپز دروغ گوئی غیبت تہمت یہ سہ مال یت کن وچھ تہ پگہ فاطمہ زہرا روایتن مز ملائک آسان أکس انسانس پگہ پت پت سیدان ہے انسانا ہے تلہ یُس ژےٚ سودا چھی امہ مز قۭتِس رژھنا اسہ اکھ معمولی چیز اس ملائک چھی وعدٕ کران أسۍ دِموے سٲرٕے پنٕنۍ زندگی ہٕنٛز عبادت سوال کورُکھ معصومس یہ کیا چیز آسہِ أمِس سودا سینس مز دوٚپنکھ أمِس آسہِ نہٕ صرف سینس مز محبت اہل بیت علیہم السلام تو کت پٲٹھۍ فرماوان صاحب کلام خدا تو رسول کرنو دین دنیا آباد راورم امر ہیو متا زشتی خطا از زشتی خطا تبی بغیر یہ اعمال نامو نامو برم تھا برم مال نا سلوا تھا تریش داما جی اچھا چونکہ سوداگری چھس ونن یت گوس وقتا آسن مگر چونکہ وقت چھن سلوا تھا پر یل کنس باپارس کنس سوداگرس جناب زہرا کرنو آباد راورم امر ہند متا زشتی خطا از زشتی آمال نامو برم مال نا یتن ون صاحب کلام ونان یل کنس سوداگرس دکاندارس گودامن ہند غدام مال ست برت آسان تم پڑا پیمت تر کھانا خریدارا بنان تمہ سات تھرڈ پرسن یوان
سہ دپان ٹھیک بہ تلناو چون مال بہ کنناو یہ بازرس یتیا پرسنٹ یتیا فیصد چھ مے کن حوالہ تمس کیا ونان اس کاشر پاٹ درال یس مزباگ سوداگارس تو باپارس خریدارس سودارس مزباگ آس تمس ونان کاشر پاٹ دلال یا درال فارسی پاٹ ونان چھس دلال ونان صاحب کلام دپان یت دنیاہس تو میانس نفسس درمیان اس ہوا و ہوسک دلال تم ہوس بہ یم دنیا مز کھوٹ مال یوت اصلی مال ہونس نا ات صلوات بر محمد خدایا پھر اس دلال نفس معبودا دلال نفسن پھر اس دلال شہر شہر گام گوم براند براند محل محل دیار بدیار دیار خدایا دلال نفسن پھر اس دلال دیار بدیار دیار کیا سنا ہیت تماہ تو لالچک دینار ہیت ہوا و ہوس کی دینارے ہوا و ہوس کی دینارے ہیت ہوا و ہوس کے استغفر اللہ ام کیا کرنم نفس امارک دلالن نفس امارک درالن یا دنیا منز تیوتھائی کھوٹ مال ہیاویم کھوٹ مال ہیاویم تیوتھائی کھوٹ کیا ہے تم غیبت تہمت اپز دروگوئی دھوکہ بازی گاٹک سودا تیتھوئی کھوٹ مال ہیاویم تیتھو یہ باز گاری یہ باز اللہ یا اللہ سانن گناہن کر گزران یمو گناہو اس مصیبتن گرفتار چھی یا اللہ تمن سانن گناہن کر گزران حاجت مندو چل تماس دعا کرمت میں سانی ہند نام و نام حاجات کر روا کھوٹ مال ہیاویم تیتھو
باز گاری یہ باز سمال یت کن پگہ وشت فاطمہ زہرا تہ دپہ حضرت زہرا یہ کیسا مال ہیوتمت یہ یت پٹ نا مے چھن یہ ضرورت اگر یا زہرا تہ کس مال ضرورت اتہ محشرس منز دپنس اگر چھی وہ ہورمت کان اوش قطرہ امام حسین اگر چھی ہورمت کان اوش قطرہ امام حسین ناو ولکن فاطمہ زہراس ہن واجن چھ فاطمہ زہرا دہس ودو امام حسینس ولو آخرس پہ ودو پنس پانس پنن گنہن پنن ستمن کھوٹ مال ہیاویم یہ باز گارے تیتھو یہ باز گاری یہ باز ہائے کسنا کھوٹ مال رٹ پگہ خریدار تیتھوی کھوٹ مال ہیاویم تیتھو یہ باز گاری یہ میں کس مال ہے دنیا منز کاش میں چھنا ونان خوابس مز آو کس حبیب ابن مظاہر کم گئی یم امام حسین ذریعہ پاکس دشن کن دفن حبیب ابن جناب حبیب حضرت سید سرکار سید شہداء علیہ السلام سندس روزے پاکس اندر کنہ ذریعہ پاکس نش دفن حضرت حبیب سی آو خوابس مز اکس عالمس بزرگس عالمن کور عرض حبیب تو شا کان ہمسوس تو شا کان ارمان زی اگر تو زند گسو سو انیو سو بجا سو ارمان حضرت حبیبن کور اخ ارمان کس ارمان اگر بہ زند گس واپس دہس راتس ودہا امام حسین دہس راتس ودہا حضرت امام حسین علیہ السلام تیتھوی کھوٹ مال ہیو نا مل کیا ودن امام حسین ونیو نا مے ست ہیو نا ونکس تھیو نا پانس جائے ذخیر کرت کیا اوش امام حسین ناو تیتھوی کھوٹ مال ہیویم تیتھو یہ باز گاری یہ باز کو سنا مال میں دنیا من سمال یو کن وشت فاطمہ زہرا یت کن وشت پسند کرن فاطمہ زہرا یا اللہ سانن گنہن گزران وقت دعا چھو آفتاب لوسنک وقت چھو نزدیک لہذا دعا کرس خدایا اسی اک بوڑ التجا اس کرکھ نا پروردگارا پرت وری زیارت کربلا نصیب
یا اللہ اخ ارمان اس کر زیارت کربلا نصیب مرن پت کر شفاعت شاہ کربلا نصیب تیتھوے کھوٹ مال ہاویم نفسک دلال نفس امارہ یہ باز گارے یہ باز کسنا کھوٹ مال یتھ رٹ پگاہ خریدار یس ن رٹ پگاہ خریدار یس ن رٹ یہ تھی ضرورت بس ات پہ کرو اکتفا ودن خطر سائے تو سنز یس ن رٹ پگاہ خریدار یس ن رٹ اچھا بس وقت مکلیو زون دوس بالکل تپوس خدایا سانن گنہن کر گزران یمو گنہو اس بلائن مصیبتن گرفتار چھی تمن سانن گنہن کر گزران حضرت زہرا سند واسطہ چھی بیمارو بیمار دارو شلتماس پرت بیمارس کر شفا کامل عطا پرت بیمارس کر صحت کامل عطا پروردگارا یمو حاجت ترمت حلمن مز حلمو انمت حاجت ترمت فاطمہ زہرا سندس دربارس مز تہند نام و نام حاجت کر روا ہرگاہ کا مشکلس مز گیر دوست دارا شفیع وسیل چھ امیر المومنین پرت کنس ہندس مشکلس کر آسان اک ازادارن ودون کرم التماس خدایا شفیع چھ حسین کربلا حسین زہرا پرت کنس ہندس ام سندس مشکلس ہیت کرک آسان تیتھوے کھوٹ مال ہاویم بیتی قرآنس پہ زوندس یہ باز گارے یہ چلو یہ نکاح بس یہ با خدا پگاہ خریدار یتھ یس ن رٹ وچھا تیل مل ہن کھانا چیز ونے آمت چھو ونے گھر بار ترومت چھو ونے کاربار سوکھ آرام ترومت چھو تلیو کیسا کوت پیٹھ یا زہرا اس تلو یہ تت چھک ژٕ خریدار یہ ودو امامس تت چھک ژٕ خریدار تیتھوے کھوٹ مال ہاویم یہ باز
خریدار یس رٹہ وچھو آمت وچھو گر ترومت استاد چھم یہ التماس کران اکہ لٹ ون ولو دہس وود امام علی مقامس شامس ودو پنن گناہن پہ ہائے ہائے پنس پانس پہ پنس حالس پہ یا حسین ژے کیا ونیات اس کیا کوری ژے کیا ونیات کیا کرزو اس ہکوی نہ تہ کرت مگر وقت تھجہ سون اخ اخ اوش قطر قبول کھوٹ مال ہیاویم تیتھو خریدار یس رٹہ مسائب پرن زیوٹ مکلوم آخری سودا بوزو پن پن گر واتو مگر گر گزو ساری کی ہتھ گزوس یا زہرا اس اگر کار ترو دہک اس اگر آرام ترو گر بار ترو مگر کی ہتھ آئی حضرت زہرا ونو ایو امام حسینو متو کیو ہتھ آیو امام حسینو متو امام حسینو متو کیو ہتھ آیو اس دپوس سن دید سن موج اس آئی اوش قطر ہتھ اس آئی اوش قطر ہتھ امچ خریدار چک ژٕ پانے ژٕ زانکھ تو خدا زانکھ اس چھے کیٚنٛہہ پتہ سودا بس صاحب کلام ونان روز الستک سودا خدا وند کریمن کر ساری روح جمع تمام نبی ولی وسی جمع خداین ونک سودا ہے وہ مل نبی وتھس وسی وتھس خدایا اس ہمو مل ات سوداس کیا ناو دبنک شفاعت یل تھی مل ہیو پگہ کرو پنن مان والن شفاعت نبی وتھس خدایا اگر اس مل ہمو اس کتس مل ہن اس کیا یور دین دبنک تشو بٲے دین تشو قبر دین تشو اولاد دین تشو پنن سر دین تشو بینن ہن ژادر دین حضرت موسیٰ ووت خدایا یوتا کلیج چھن موسیٰس زِ مےٚ آسن بٲیِس شانہٕ ژٔٹِتھ بہٕ موسیٰ آسہٕ وٕچھان مےٚ چھُنہٕ یوٗتاہ کلیج حضرت عیسیٰ ووت خدایا بہٕ ہٮ۪کہٕ صلیٖبس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ مگر یہِ گژھِ نہٕ برداش میٲنِس پوترٕ سُنٛد جگر وتھِ ٲسہٕ کِہیٖنۍ یہِ گژھِ نہٕ مےٚ برداش حضرت ادریٖس ووت خدایا بہٕ ہٮ۪کہٕ برداش کٔرِتھ مگر یہِ گژھٮ۪م نہٕ برداش ستہٕ زاوٕ سُنٛد خوٗن متھ پننِس رویس نہ یہِ گژھِ نہٕ خداین کوٚر اعلان چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ یُس یم سختی کر برداشت تاکہ پگہ کر امتس شفاعت تمام نبی گئی خاموش تمام ولی گئی خاموش اکوئی نفر ووت استاد میں تگیا ونن کت چھوم باغ دیوان ودنچ اک نفر ووت استاد اکوئی نفر ووت خدایا کس ووت یہ سوری شرط چھ منظور بدمک پنن بٲے تہ بدمک اولاد تہ بدم گھر بار تہ تو
کری امام حسین امام حسین تان عرض کری امام حسین نامداری نام اللہ امام حسین تان عرض کری امام حسین نامداری بوزت اللہ تعالیٰ ووتس یا حسین منظور چھ حضرت عباسن شان چھ دین منظور چھ علی اکبر جگر چھ دیون منظور چھ علی اصغر خون چھ دیون منظور چھ کیا ون امام حسین بچھس تیار دپ خدایا امام حسین متو کرو نا آخرس پہ خوشنود فاطمہ زہرا یا حسین حضرت عباس نے بازو چھی دین دکھا علی اکبر جگر چھی دیون دکھا علی اصغر ہوٹ چھی دیون دکھا پنن سر چھی دیون دکھا دپ خدایا بچھس تیار دپ خدایا اچھا یت پہ ون کور مالو یت پہ بوزو شامس مز زیارت کرن والو جناب زینب سنز یت پہ بوزو یا حسین بین ہنز ژادر چھ دین دکھا یا حسین بچھس تیار دپ خدایا خدایا کتیا ودن والو بڑ بڑ دیو فریاد امام حسین ناو بڑ بڑ دیو یا حسین علی اکبر جگر چھی دیون علی اصغر ہوٹ چھی دیون حضرت عباس بازو چھی دین نیزس کھسی سر بدن ڈولی 3 دہن دپ خدایا خدایا میں کت توگ ونن نہ دیوہنا باکھا ودنچ نہ دیوہنا ہویا ودنک تان عرض کری امام حسین نامداری حسین 3 دہن ڈولک سک پہ منظور چھیا چون سر کھس نیزس پہ منظور چھیا چانی بین کور آسن دربار یزید استاد منظور چھیا خدایا بچھس تیار دپ خدایا خدایا سٹھا باغ اک لٹ بہو نا پتھر امام حسین ودن والو پتھر بہو نا بہ سمجھان تہ ودو دہس مگر ون چھو تسلح آمت ودن
تان عرض کری امام حسین نامداری یا حسین اللہ تعالیٰ ووتس یا حسین چون سر کھسہِ نیزس منظور چھ یہ چون بدن ڈولہِ 3 دۄہن منظور چھ یہ چون حضرت عباس ڈولس 3 دۄہن منظور چھ یہ چٲنِس علی اصغر سُنٛد سر کھسہِ نیزس منظور چھ یہ ژٕ آسکھ انہِ گٹہِ پیومُت چون بدن آسہِ سرِراہ کربلا ظٲلِم یی دوان دوان تٔمِس پیٚیہِ نظر چانہِ عقیٖقچہِ واجہِ کُن عقیٖقچہِ واج چون ظٲلِم لمہِ سٮ۪ٹھاہ مگر چٲنہِ عقیٖقٕچ وٲج نیرِ نہٕ ظٲلِم کیٛاہ کرِ منظور چھ یا حسین ظٲلِم کیٛاہ کرِ بوٗچھ کِتھ پٲٹھۍ دِیِو فریاد ظٲلِم کیٛاہ کرِ سُہ انہِ شمشیر پھُٹمٕژ شمشیر تمہِ سۭتۍ کرِ وٲج ما درٛایہِ امہِ شمشیر سۭتۍ کیٛاہ کرِ امام حسینُن انگشتہِ مُبارک کرِ جُدا بچھس تیارے خدایا بچھس تیارے دپہِ خدایا بہ لگے بلائے محمد ابراہیم بہ لگے بلائے وقت ہاو گوچی بہ لگو بلائے بہ وندو امام حسینو وت ونو تان عرض کری امام حسین نا چھا بیمار دارا ون امام حسین ناو بچھس تیار دپہِ خدایا ون وٲژ نوبت ودنٕچ ون وٲژ نوبت دعا کرنٕچ دعا کرو مگر یہ مصر ونِتھ کیا ودتوس مہر نبوت کی شاہ سوار تعظیم تھائی مظلوم کربلا سند ناو مرت تہ میولے ن مرگزارے مرت تہ میولے مرت تہ میولے ن مرگزارے مرت تہ میولے آگ سانہِ مرت تہ میولو
مرت میون ونیو ونیو آزادارو امام حسین ناو بڑے بار فریاد امام حسین ناو مرت میون لائن مرت میون مارچس نہ کر دعا امام حسین ناو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا مظلومہ